Dobrodošli CryptoClips kanal, novi video, nove altcoin vesti, like, subscribe. Prva vest što se tiče altova dolazi od Ripple-a, kaže izvršni direktor da je odbrana od tužbe SEC-a, američke bezbednosne agencije, koštala kompaniju $200 miliona. Da li će Ripple pobediti SEC? Šta vi mislite, pišite dole u komentarima. Nadam se da će u narednom periodu i to biti završeno. Pepe, svi ste čuli za Pepe, Pepe je bio u hajpu da ste dali $1000 u Pepe pre 20 dana, sada bi imali nešto oko $10 miliona. Naravno ljudi, to je meme coin, ne zna se koji će meme coin napraviti skokove, koji će meme coin doneti dobre povrate, sve je to, kažem, rizik. Svaki meme coin. Uglavnom, Pepe se ispostavilo da je imao dobru zajednicu i da je bukvalno kroz 20 dana napravio ljude milionerima koji su, kažem, uložili u njega. Jedno pitanje za vas, koji meme coin bi mogao sledeći da napravi ozbiljne skokove? Pišite dolu u komentarima koje meme coine znate i koje očekujete da će napraviti neke ozbiljne skokove. Sui je zaživeo, Sui je izašao na tržište, ali pojedini investitori pokazuju zabrinutost zbog tokenomije Sui coina. Oni su izrazili zabrinutost zbog predloženog rasporeda izdavanja tokena Sui, jer Sui planira da distribuira tokene u 7 kategorija i tih 7 kategorija bi trebalo da do 2030. godine izbace skoro sve tokene u cirkulaciji. Kako će se ovo odraziti na Sui cenu iz razloga što, kažem, što više tokena se izbacuje, to je veća inflacija na taj projekat. Uglavnom oni negde pričaju da kada dođe bull run i bull market, svi ti tokeni koji budu pušteni u bull runu, znate da sve skače, da sve kupuju, tako da oni negde vide da Sui, kada bude pustio te tokene, veruju da će imati svoje kupce. Ostaje da vidimo kako će biti. Uglavnom, Sui ima negde cenu oko $1,30 u trenutku snimanja klipa. Jedna vest za Helium Wallet, ne znam da li vi možda majnujete Helium koji je bio u hajpu u prošlom bullrunu, kada je naravno i majnovanje Heliuma bilo isplativo. Kažem, ako majnujete Helium, uglavnom, aplikacija Helium Wallet 2.0.7 je dostupna na Apple Store-u i Google Play Store-u, gde je dorađeno na wallet da pregledavate transakcije u aplikaciji, gde je poboljšana korisnost interfejsa i gde su ispravljeni bagovi koji su, kažem, korisnici prijavljivali u vezi samog walleta, tako da Helium Wallet updateujte preko Google Store-a ili Apple Store-a. Ova vest je vezana za Aave i Metis. Uglavnom, decentralizovani liquidity protokol Aave koji je na Ethereumu skaliraće na Layeru 2 platforme Metisa. Svakako i Metis je istakao brojne načine na koji će njihovi korisnici ekosistema imati koristi od primene Aavea, od pozajmljivanja sredstava sa manje kolaterala do visoke efikasnosti, poboljšanja upravljanja rizikom i ograničenje ponuda i pozajmljivanja. Tako da svakako ovu vest je i Metis na Twitteru obelodanio, gde kaže nova era decentralizovanih finansija je ovde. I kao što vidite, njihova povezanost Metis i Aave. Da se radi na Chiliz coinu, ovde vidite post na Twitteru gde kaže Chilizov chain mainnet će se uskoro lansirati kroz 2 dana. Oni kažu da će 10. maja lansirati mainnet, gde pozivaju da se pridružimo i da učestvujemo u izgradnji budućnosti sportskog Web3 ekosistema, tako da Chiliz radi na svom projektu. Šta radi Bitcoin? To radi Litecoin. Posljednjih dana je aktuelan BRC20 eksperimentalni standard na Bitcoinu, gdje je čak šta više doveo i do bagova u transakcijama Bitcoina. U ovoj vesti sada kaže Litecoin zajednica predstavlja LTC20, eksperimentalni standard za NFT. Naravno, kao što znate, LTC je fork BTC-a. Samim tim na BTC-u se radilo na BRC20,
evo sada i članovi Litecoina testiraju LTC 20 standard, tako da sve je to negde usko povezano. A Litecoin zajednica je odlučila da predloži testni standard za LTC 20 i da lansira testni token za tu svrhu. Svakako je nejasno da li će iz ovoga doći do nekih velikih promjena, ali zajednica je uzbuđena i Litecoin je jedna od najstarijih kriptovaluta na tržištu i ima veliki uticaj. Podsjećanje radi, Litecoin za 100 dana očekuje prepolovljavanje nagrade, takozvani halving. I Bitmining Limited je otkrio novu mašinu za rudarenje posvećenu Litecoinu, gdje će posle prepolovljavanja nagrade ta nova mašina odgovarati LTC rudarima. Tako da, kažem, svašta se dešava posljednjih dana vezano za Bitcoin i BRC20, a sada je i Litecoin lansirao eksperimentalni standard za NFT. I za kraj posljednji post i posljednja vest vezano za igrice gde se kaže top 5 igrica po 7-dnevnom obimu trgovine. Na prvom mestu je X Infinity, drugo Treasure DAO, treće Burger City, četvrto Outer Ring MMO i peto Gods Unchained. Hvala na gledanju, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se sviđa, ostavite like, podržite kanal, pretplatite se, pišite dole u komentarima neko vaše viđenje ovih vesti, pišite nešto što vi znate vezano za altove, a mi se vidimo u sljedećem videu.